ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tuyeng! Umay ka man ditoy! Nay, apay manan aya. Inananom da ito'y radyaw. Saan mo tingagunay? Nagdengegak laang mat iti drama. Pinirdim sa amin tayo. Uray agraragla ko ma, awanay. Ay katawan bateryanan igatangam iti baro a baterya. Kahit siyak maninti gumatang. Tunggal maibos ti baterya na, siya latan ti kanayo na gumatgatang. Si kagayam taday gatang na. Ay naumakon. Noda ko matibi dito'y balay. Bateryan to pa'y awan may gatang mo. Day tanto laki din tira. Ay, agpanunod ka man mo tuyang. Nukasan nuta makagatang iti tibi. Siya kida, hindi pagpanunutam. Kaya na, kasi ka tinalay nga, panpanunod. Ala, agpanunod ka. Rugyaman. Marikwanang, anya ti problema ni Marituyang. Tanakapanimid mo't di taigid ti Tersenam. Jakman amukin kwa na Mare, no anya launa yun ti pampanunutan na. Ay damagak man. Marituyang, adan samot problema. Ay, adda nga road maray. Kat ibagamon bareng matulungan da ka. Matulungan da nga ta. Bareng matulungan da ka. Saan ka di adagiti agkukumare? Katrumbang agtitinulong. Ay, sabagay mutkit di Sapay ko mga raw ta matulungan dak. Ay, amuyo ko kumaray. Problema. No kasano kami amaadaan iti tibay ken ni badungkaw. Na. Uray matday ta uray la naggidan kayo ang nagkatawa. Kunak man no matulungan da. Siyak to, pa'y katawan tibik. Matulungan ka kidain. Maray, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Tauray da kami kaniinteng, awan mat TV may. Kaya't mingarod kin ni badungkaw ti maadaan iti tibay. Adda kwartam. Kano nangina ita ti TV? Awang ngarod maray. No kasta, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Ta saan na mapasamak day ta? Kas karina aya ti maadaan iti TV ita apanawaw. Sige, lumaban ka. Kalaban ng dagiti kontrabida. Ganyan, laban. Angkal Enteng! Angkal! Don't disturb me. Agbuy-buya ak. Agbuy-buya ka itian niya. Iti TV Anya ngay kumati buyaek. Awan mo't makita ka TV dito sa halas yaw. Pada. Data kay ni. Da iti sangwanan. Nagdakkel a TV. Awan, Angkal. Adda nga rod. Dito'y panunot ko. Iso nga aglisi kakit dita ni madamati laban da. Aksyon pa iti buy-buyaek iti panunot ko. Sige, aglaban kayo. Yay. Anya ti mapasapasama kanyang kailantay. Ne, apay aya. Nakitak dito sa halas. Kuna nang agbuy-buya iti TV. Idinto tawan mo TV yaw. Ay na, bay amon no kastana. Agim imagine nga da TV dita salas. Simot ni Uncle kuno kasta. Ay, anya nga ti maaramida, kwarog. Kat awan mo't nga rod ti maigatang iti TV. Pare, nabuyam ka di pelikula idirabi iti TV. Naglaing jibida niya. Danog iti insaksasaruno. Kuna na. Hindi ko kinugtaran naman. Kuna na. Ay, natumba adagos di kalaban na. Ape, amo maya nga da TV may pare. Ay, awan aya. Awan igatang may kanituyang ka. Nakapuy kayo. Di TV makit kastoy. Hop! Ay, nagdakil mo dun pare. Pero may mati pa nangiyokran mo na kita imang. Kurayalan na iwadan. Kasta nga ron kadakil di TV mi. Kaslamutin pagsinyan pare. Dakdakil pa ya. Ayagasin man. Ay, jak amon o kaano kamintumot ang makagatan kanituyang ko iti TV me.
Ay, awan pa'y marami dito balay. Awan radyo pagdinggan. Awan TV pagbuyan. Ayun na yan. Kanya tiraramidin na dito atuyang. Hoy, tuyang! Dandanin ba daw? Ha? Dandanitan maadaan iti TV. Kasano dandanay? Dandanin malpas na iti pampanunutag. No kasanuta maadaan iti TV. Narugyakon ka. Kaya't mo asawain talagang agpampanunot ka. Kay kunang mga panunuta. Sige nga ron. Lipasam laing dahil pampanunutay. Angam niya. Siguradwang mamaadaan iti TV ta. Siguradon daytoy ba daw? Siguradaw. Saan mo't nga imay nagpanimid dito isang wanan ti Tersenam ni Marituyang ita? Ay, kat kinatawaan tagayam. Makapakatawa mo't nga minjay kunana. Akayat na amaadaan iti TV. Nasaktan siguro at iriknana. Ay, siguro. Ay, kat no nagngin at iti TV. Kisumat. Imbagak kan ni Inteng nga iti uray kaano man saan kami amadaan iti TV. Iso aday jay, iti laengan imahinasyon na ti pagbuybuyaan na iti TV. Naglaing man ni Kapitan no maaramid na ti kasta. Kabailan na, Mare. Awan nga ron maigatang iti TV. Agpaili ka na natuyang. Wan kwaraw. Mapanak man mga laiti TV may kinebadong ka. TV? Ito igatang yung iti TV? Na, apay nga katawa ka akastangay kwaraw. Kat nung nagngina ti TV. Ay, amin kayo katawaan da. Kunayo siguro ajak kabailan ti mga laiti TV. Awan da kas na ti agarapaap. Mala, itulod na kun ijay ilay apangalaak iti tibay. Talaga napigsa ti pakinakam mo Ayun sige, aglugan kan. Inteng! Ay, Inteng, lukatan man jari daw. Adag tok-tok-tok. Amo mga buy-buya Nagsadot kalakit din aya. Para manglukat laang itiri daw. Ay, siyak man lang ang timangilukat. Maray, ni parinting ay. Kwa. Ay, adak dito salas. Umay ka dito. Sige, umunag ka, pare. Ay, umaya mo makibuya, Maray. Kita paray. Nagdakkel nga ulag day tao. Ulag. Ayan nati ulag. Dita TV. Kita Awan mo ti makita ka TV, Maray. Ay, nalipatak ana ibagakan ka. Asyak lati makakita iti TV mi. Ipanpanakil mo, nagdakkel di TV yaw. Awan mo makita. Ay, pasensyakan pare badong. Kinapudno na, awan igatang mi iti TV. Pudno ti imbaga ni Inteng. Iti panunot na laeng ti ibagbaga na adakkel a TV. Ay, kung naklaki no pudnan, umayak ko mamakibuya. Day tanjil yun. Umasidigan ijidakkel nga ulag. Aglaban da. Iyay. Badang! Badang! Apay nga itakalaing. Kunam nga gudong ka, ang nagmalmalam ka mo ijayay. Adan TV ta badang. Kitaam! Iso day ta nakalugan di ta nagdakil atrak? Wan, umay da i-deliver. Adan TV ta! Yes! Adan TV may! Ay, agure ka tuyang. Kasano ka dakil day ta, TV? Dakdakkel ngam day to balay ta! Ay, nagdakilan. Yahoo! Yes! Ay, yes lata. Adan pagbuyan ta. Kimita amin ang nakaruba. Ay, nasayat mo. Pati kumaadag iti kukumare kat makita da nga adan TV ta. Ay, tuyang. Nangalami iti pananggatang mo iti TV. Ay, pinanunot ko no kasanaw badong. Ay, naglaing ka na talaga tuyang may lab. Ay damaray, inaribongbongan dagiti tattao di nagdakkel at TV damarito yang kanikabadong. Talaga adakkel, Mare. Wag,
Kano sa nga pulo alalaki tinang bagkat. Ay, una yan. Talaga ang nagdakkel no kasta. Dandani saan nga iman ay ditari daw ti balay da. Ay, tidakkel aburbur siya. No nangalaan ni Marito yang iti kwarta a pinaggatang da iti dayjay a TV. Sigurado ang nangina dayjay a TV tadakkel. Ay, sigurado Damagag tuman kan ni Marito yang no kasano na ginatang dayjay a TV. Ay, mangmangag mo dayjay. Nangkain, mangmangag ka, nagpigsa. Agap-gapon sa iti balay da pari ba daw? Kabarang-barong namin dyan TV da. Ay! Dakal. Gimatang da talaga? Unanggal. Isa bagay, dakkel mo titibik ni iti balay. Awan may, panunot mo lang maday ta. Kung bagkada pari ba dong ta, ada nagatang dan at TV? Nagpigsang kail. Ibaga mamat ta sanda pigsaan, ta makadisturbaw. Jak mangeg jay ibagbaga jay gumatang tanapig sa tibulyom jay TV yaw maray. Nay, basol ko pa, no di mo mangal. Pakapsutan nyo matibulyom jay TV yu Saan agaputa ka barbaro kat pigsaan nyo matitikas tauna yan. Di yung pa'y kayat, saan kayo man ang makabuya, makadingag kayo man. Amo may nga adan TV yaw. Iswasaan na masapol nga ipasikat yaw. Kasano, awan pulos bibiliban nyo kanya kitay. Katawaan dakpay, idiimbagak akayat mitimadan ititiray. Kanya nga ita, katawaan dak kadilata. Makitam ayang agkat-katawa Nasaya at nukasta. Ay, pakapsutam jay TV maray. Agtulong kami amin no napigsa tibulyom na. Kasla pagsinyan. Sino di mawag ka nagbayag akin na saritam? Ay, jay man nagutangan ni Marito yang iti TV da. Anya? Da kami gayam ti contact reference na. Ay, delikado kayo no kasta. Kas kada co-maker. Ay, kasano no sana makabayad? Di da kayo ti agbayad. Ay, day tangarod kat. Ay, sana mabalain. Ay. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Ay, inutang nagayam ti TV da. Sapay kastala unay ti panangipasikat na. Ay, utang gayam. Ti dakas, kainraman na kaya. Ay. Syakla nga taayat inraman na. Ket si kagayam ti kumari na. Hindi nga ta kumari mi akuhanang. Mabalin nga inraman na Ay, sos, delikado kami no kasta. Ay, basta didak iramraman, tanalinis tinagan ko kas kapitan ti kabildatan. Awan mabalin amang perdi iti reputasyon ko. Anggal! Anggal! Apay! Kunak nga ijay kalabarangay hol. Ay, abanak lang no adamang biro kanyak. Isong arot nga umay kayaban. Ay, dinamag mo kumaano, taon no saan day tamang birbirok. Umay ka no agsingair. Ha! Ne, nakautangam, intang. Diyak mo? Uray siyak kapitan. Kat umay daksing-singiran iti utang ni Marituyang atibay. Apay nga inramraman na tayo day jay Marituyang. Ay, makaong taksan, kapitan. Mapan sa sugudan day jay ako marimay. Ay, no. Akalma ka lang kagawan. Wanangam apay nga iraman da tayo iti utang da. Ay, nasken akasaritak iti nasaya at ni Marituyang. Kasaritan pa'y lang iti nasayat. Agpipinungot tayo kiday. Ay, saan Apay nga agpipinungot tayo. Ay, agpipinungot kayo. Sana makipinungot kagawan. Kasaritak pa'y ni Marituyang. Pakapsutan tati bulyom da ito'y TV tuyan. Nagko na pakapsutam. Pigsam kit di atap numangda. Uray di ta kabangibang abarangay. Tapno manggag ta jaga ayap di tarwar. Adaya! Ano tuyang? Sada ba daw? Da ko nagtumay. Di kuwarong mag. Apay nga ta. Di na kunaan nga umay makibuyay titibay. Tinasaya ating kakasarita. Mayat ti bubuyaak, ibaw nakidain. Sikan ati mapan makisarita. Apay kwarag. Ina na tuyang.
Papaya banday di barangay haul. Kasarita ka nun ni Uncle Kao. Nay, adda basol na. Adda, pinagbalin na kami mat ako maker na di inutang na tibay. Ay, kastaya. Ay, aguray ka. Tayo na kayaban. Kita man, tirupa dagita nakaaribungbungken ka iti inaramid mo. Pinagbalin mo ako maker iti utang mo. Ay, nakapitan. Abaya kasta ti panagkita da kanyak. Kas dalamat ngumer-nger-nger alyawn. Talaga ang makaungot kami, iti inaramid mo. No. Saan? Agtal na kayo, kwaraw. Kan kagawad ko anak. Saan maala iti pudot ti ulo ito'y. Kasarita tayo iti nasayat ni Marituyang. Amok adenggen na tayo. Katuan mo't nga main. Ibagamot asa andak akos ko silapan, kapitan. Kas lamo langal ngalun dakon si bebiyang. Sungarod Mari. Tapnusan kami ang makaungot ka. Bayadam adya utang mo. Isanda kaming eramraman nay. Alawunan, bayad akon, kapitan. Didaklaguraan. Ibagam, asardengan da kaon. Sige. Sardengan yun ako silapan ni Marituyang. Tuyang! Umay ka man dito. No agayab ka, kas kalasig siguro. Ayan na dyan, TV. Insublikon. Sabi nga sublime. Awan gayang pagbayad ta. Dahil ta tinapanunot ko awagas. Tapno sa andak nga may singiron, dagiti nakautanga. No kasta, awanan ti pagbuyan ta. Ay, katawanan na. Ay, tuladag langan ni kumpare ngayon tayong. Agbuyay ti panunod na. May mayatan ti kasjay. Tapno menos gastaus iti kuryentay. Ay na toyang. Awan dakas na iti hulugan at TV. Basta lakit adda pagbayad mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.